Da li je prosječan vojnik španske, crnogorske, hrvatske ili srpske vojske koji se sprema da pod punom ratnom opremom krene u doline rijeka Helmand i Heri, podno masiva Hindukuša i Parapamiza, u okoline gradova Dželalabada, Herata, Mazari Šarifa, Kabula i Kandahara, da li je dakle vojnik koji se sprema na takav put svjestan svoje istorijske uloge? Da li ima jasnu viziju zašto, za koga i protiv koga se bori? Za koji cilj? Naravno, izuzimajući dnevnice. Ova pitanja iskrsavaju 8 godina od kada su Washington, London i koalicioni partneri okupirali Afganistan i svrgnuli talibanski režim. 8 godina rata. Gotovo kao prvi i drugi zajedno. Skoro deceniju. Rezultati su poražavajući. Desetine hiljada ubijenih civila, bezbjednosna situacija koja se pogoršava, sve učestaliji napadi Talibana, nepostojeći autoritet vlade Hamida Karzaija, proizvodnja opijuma u stalnom porastu, od Osame Bin Ladena ni traga. To znaju i djeca u Kabulu. Zašto su, imajući u vidu ovako stanje na terenu, saveznički vojnici dali život? Zašto se bore tamo u zemlji Paštuna? Zašto novi i novi vojnici odlaze? Za kakav interes novi i novi ratnici ginu? Na čiji žrtvenik prinose svoju krv stvorenu hiljadama kilometara dalje, u Velikoj Britaniji, Kanadi, Njemačkoj, Španiji? Zašto mladići iz Podgorice, Zagreba, Skoplja, Beograda nišane ili će nišaniti po gudurama grobnice imperija? Zar bar nama ovdje nije dosta naših ratova? Zar nismo okusili muku sa vrha puščanog zrna? Zar nismo naučili lekciju o stradanju civila, deportacijama i stratištima, nepravdi i svjetskim silama, sankcijama i bijedi? Sve više razloga za sumnju u afganistanski zlokobni pohod. To potvrđuju mnogi intelektualci svjetskog ranga, Michael Moore, Noam Chomsky, Chalmers Johnson, koji mnogi novinari, stručnjaci, ljudi od riječi. A lot of these pieces of information taken together prove that the official story, the official conspiracy theory of 9/11 is a bunch of hogwash. It's impossible. But they don't prove what really happened and who was responsible. Zvanična verzija je da upad u Afganistan predstavlja odgovor na napade 11. septembra 2001. godine na New York i Washington. Cilj invazije je da se pronađu Osama Bin Laden i drugi visoki pripadnici Al-Kaide, da se uništi njena organizacija i ukloni talibanski režim. Prije svega, talibani su američki proizvod. Vašingtonski praktikum. Zbignjev Bžežinski kaže da su Sjedinjene države startovale operacije za podsticaj građanskog rata u Afganistanu zajedno sa pakistanskim vezama još prije sovjetske intervencije 79. godine. CIA i pakistanska ISI obučavale su mudžahedine kako bi se suprotstavili Rusima. To znaju i djeca u Kandaharu. Postoje, blago rečeno, indicije o povezanosti porodica Bin Laden i Bush. Uz to, Osama je bio i jedan od deponenata u BCCI banci, koju je, prema riječima jednog od njenih službenika, pokrenula CIA 72. godine u Pakistanu. Of course we're after Saddam Hussein, Bin Laden. He's January 2001. The Bush administration orders the FBI and intelligence agencies to back off investigations involving the Bin Laden family, including two of Osama bin Laden's relatives, who were living, guess where, in Falls Church, Virginia, right next to CIA headquarters. When he was already America's most wanted criminal, he reportedly spent 2 weeks in the American hospital in Dubai, was treated by an American doctor,
and visited by the local CIA agent. We have not seen one piece of evidence that links Osama bin Laden directly to the planning stages of September 11th. This failure to provide proof was later said to be unnecessary because bin Laden, in a video allegedly found in Afghanistan, admitted responsibility for the attacks. This confession is now widely cited as proof. But the man in this video has darker skin, fuller cheeks, and a broader nose than the Osama bin Laden of all other videos. We again seem to have planted evidence. In 1976, Osama's older brother Salim bin Laden hired a man in Texas by the name of Jim Bath to handle all the investments in the United States for the bin Laden family. Jim Bath also happens to be a personal, almost lifelong friend and former Air National Guard pilot with George W. Bush. The connections between the Bushes and the bin Ladens become much more clear when George Herbert Walker Bush made trips to Saudi Arabia in 1998 and 2000 to meet with the bin Laden family on behalf of a company called the Carlyle Group. U britanskom dnevniku Guardian jednom prilikom je postavljeno odlično pitanje. Nije li pravi razlog napada na Afganistan američki naftaški san? Novinar i analitičar Magdi Darius Nazemroja saopštava da je Afganistan geostrateški čvor koji zgodno pokriva bokove Irana, bivše sovjetske države i Kinu, te da ta zemlja predstavlja stepenik u energetski bogatu centralnu Aziju, jer zaobilazi teritoriju Irana, Rusku federaciju i najmnogoljudniju državu svijeta. Nafta je krv današnjice, resurs itekako ograničen. Svjesni su toga u Vašingtonu. Iz te vizure treba promatrati poteze. Pratiti tragove nafte ključ je razumijevanja svjetske politike u posljednjim decenijama. To znaju i djeca u Mazari Šarifu. Stoga ne treba zanemariti podatak da je 1995. godine američka naftna kompanija Unocal Union Oil Company of California počela pregovore za izgradnju naftovoda i gasovoda iz Turkmenistana preko Afganistana do pakistanskih luka na Arapskom moru ili čak preko Indije do Indijskog okeana. Podatak veoma bitan, kroz njega se prelama mnogo toga. Unocal got its invasion of Afghanistan and secured a route for oil and gas pipeline for $1 trillion worth of gas from the Caspian Sea to the Indian Ocean. Veoma bitan, znakoviti i indikativan podatak jeste i da je Hamid Karzai, aktuelni predsjednik Afganistana, bio saradnik talibanske vlade u pregovorima oko konstrukcije predloženog transafganistanskog koridora. Još interesantnija je i informacija da je jedan od konsultanata Unocala, Zalmay Khalilzad, bio američki ambasador i u Afganistanu i u Iraku. Najinteresantnije su tvrdnje insajdera Julie Sears, koja tvrdi da joj je antitalibanski lider Ahmed Shah Massoud kazao da posjeduje dokaz da je američka naftna kompanija Unocal obezbidila novac kako bi pomogla talibanima da zauzmu Kabul 1996. godine. Francuski novinar Richard Labevier tvrdi, osvrćući se na kasne 90. da su snage CIA i Unocala obezbidile oružje i instrukcije nekolicini talibanskih milicija. Čak su talibanske vođe pozvane i ugošćene 1997. godine u Teksasu kako bi sa predstavnicima naftne kompanije Unocal dogovarali poslove. Ne treba ni zaboraviti da su George Bush mlađi i bivši potpredsjednik Dick Cheney duboko povezani sa industrijom nafte. Postoji tu još nekoliko veoma zanimljivih i indikativnih podudarnosti u vezi sa bondstilom. Ova vojna baza prije svega ima strateški položaj, to jest veoma je blizu rute transbalkanskog naftovoda koji je planiran da bude realizovan do 2011. godine. Američka agencija za trgovinu i razvoj finansirala je studiju izvodljivosti za ovaj naftovod od strateškog značaja za Sjedinjene države koji treba da izgradi firma AMBO sa centralom u Njujorku. Od Burgasa na crnomorskoj bugarskoj obali nafta će teći kroz Makedoniju, to jest Skoplje, sve do albanske luke Vlore na Jadranskom moru. Na taj način će se nafta iz Jadrana super tankerima slati u zapadnu Europu i Sjedinjene države.
U dokumentu Američke agencije za trgovinu i razvoj piše: Naftovod je neophodan jer će nafta koja dolazi iz Kaspijskog mora brzo prevazići kapacitet Bosfora kao puta dostave. Taj plan će omogućiti da se obezbijedi konstantan dotok sirove nafte za američke rafinerije. Američkim kompanijama obezbijedi ključna uloga u razvoju vitalnog koridora istok-zapad, pospješi privatizacija u regionu na kojoj insistira vlada Sjedinjenih Američkih Država i olakša brža integracija Balkana u zapadnu Evropu. Prilog tezi o postojanju baze Bondsteel baš zbog kontrolisanja vitalnog naftovoda govori i podatak da je bazu izgradila ista firma koja je uradila i inicijalnu studiju izvodljivosti za transbalkanski naftovod. Da situacija bude još zanimljivija, riječ je o firmi Kellogg, Brown & Root, koja je ćerka firma kompanije Halliburton, čiji je predsjednik od 1995. do 2000. godine bio Dick Cheney, bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država. Ali vratimo se Kaspijskom basenu. Turkmenistan je na 3. mjestu na svijetu po rezervama prirodnog gasa, a procjena je da su naftne rezerve 6 milijardi barela. Kaspijsko more je naftom najbogatije područje na svijetu. Dick Cheney je jednom izjavio: "Ne mogu da zamislim vrijeme kada smo imali jedan region tako sudbinski vezan za nas sa strateške tačke kao što je Kaspijski basen." Kongresmen John Maresco, koji se je nalazio na čelu Kongresnog komiteta za međunarodna pitanja, rekao je 1998. godine da su narasli zahtjevi za energiju u Aziji i da je nakon Irana Afganistan jedini drugi mogući pravac za kaspijsku naftu. Čak je bilo i zamisli da se rekonfiguriše zajednička granica Afganistana i Pakistana da bi se olakšao protok nafte i gasa kroz podzemne cijevi. Suština je zaobići takmace Rusiju, Indiju, Kinu i Iran. Obratite pažnju, sve navedeno samo je malecni dio krupne priče. Sićušni komad globalne naftne mreže. Isječak, istrgnut, tek toliko da vas razbudi iz sna koji se zove demokratizacija Afganistana i potraga za Osamom Bin Ladenom.